enti kwadwo papa ya me yema wo nyina wanka ndamase enam guase ena adeda mase papa ya me yema wo ejuma me yema wo adoya me yema wo boni ayefo kwadwo wanka me ndamase enam guase eni nsema ene o kan fa me huni boni ayefo kayo kai de boate maye bia ma ene me yefon me tantan me ni pabonefo me da se pa wate. Ebusuya, this week we say in Sembi air trend efa ye papa Pastor Love ene ni ex-wife Obapa Christy home. Nyina yese Obapa Christy ko grant interview ko bisare ni ex ho asem na ni okaye no anya Pastor Love de enam suma Pastor Love ebe react ye e de atem deal be na e gwabon na issue si ye no be na bo Pastor Love din said oye no wanye ni ye kura but ebusuya se wotena se di na wo hwe nsem na obo se Pastor Love se na asem ye de anasena asem ye de se ne ankofo e kan no I too much it message de ma subscribe my page na mi adoma so se na me upload bia so na on sabet meka now ebusuya Obaba Christy ko grant an interview of Fifi Pratt in the program so e work kingdom now in common air cosono Fifi Pratt ko reference bi by e na akofa nsem aba e na ma nsem akoso enne Pastor Love aba bontin a ode chopper aba se nsem okaye nyina no e broken heart niema e koso e wo wi asisi a o system ni mo no ano ye din e Christopher mpo se obema beboa no na o se obeyi ni boni ae na on campo na mansan ate enipa o maba ewiase no obi ye mo papa e ya mon kai montimi e appreciate kura no a mon ka bone mfa nipa no de me ex-wife ye na ma mabufu e ba ya e kofa oyine kese e de abegu entinta kese ne so me ye nipa mabre pa so un se obi ye artist wagidin a obi abeye star wo system ni mu a nipa ode ne ba na obre obekọ interview ebia promotion sunwane tamale takurade akra bebia wodi nipa na eba fofora enekra de social media na mana yefo wodi obi ba wo system ni mu pa so beba bagidin pa se gospel artist na se musicians na promotion no enya asem ketwa enyum twere eye adwene mu pa na wode twere enyum no ade ni wa wode wadwene eye no enye ize eteki ye mre pa nsa na yetimi atwere one lie enye ize wono me ko studio wo nkobi me koye adwuma ni nyina na matwe copy na me de abre no wasua na wakoto de adwuma na nkasa no won hyede hunu ena said na gospel for ne struggle wonwum mu no struggle because na oya na maye go bebre oya na maye go bebre ti de mesre ne se me bre ene mama ne ene me suffering me suffer o gospel mu ahimachi sorry akosi abuaji program ese oduru 4 o'clock GTV ehene TV3 music mabre pa ansan oba pa ebe oba pa mabre competition wonwum mu obetwere nwum obi atwere ne de odi behyiaw wo de na anye dance ne de na obete abafom enti ye dwene pa ansan oba beduru ba bia obeduru ye no ni boni aye na be mu no ene ma atem didi a eboroso ekobae mesre the whole Ghana mesre abrochirefo mesre obi a wo hwe me ne otie me mesre bloggers nyina hye me pa Ghana fo enyina achew me kasa eho anti me pa obi bia achew onfa nche me se me nso me yenipa me pa me manyina achew omonfa nche me se me nso papa me yenipa na ebi ensibiem onyame aja onyame oba onyame sunsun konkron dim amen obi bia one be matie tritiniye one oba atia tritiniye me fa Kristi no me boa no
ne nyom tuo mu me boa no akwantusem mu me boa no me fa no from scratch enso Awurade na me so ehira no ono na wose onyi maya de mabusuafo ne nkofo kan se onyankopon na enhira no ebefiri ne ho aba ono na reto ewo no monte se mene no kasa biem anase na ba social media we kan ho asem boni bia biem onyankopon hira obia onyame hira obia mepa obi bia acho momfa ncheme nyame hira obia de ntia ma me ba life no mawie nyame hira obia medamase bye bye. Pastor Love say a broken heart enti no nsofu kirabosom Bishop Adonte Boateng any enkofa hodo a obom need no obi afa ne phone switch na as a matter of fact pressure na e cause o wiem no anu o hye e na ma na ababontin a obeka science na o kanina bebusuya say the Pastor Love chopper ya or pay eto nche ya Bishop Adonte Boateng I respond the first one to Pastor Love was about out the second time na the real Bishop Adonte Boateng e reacted e ya reho o se koju dem yema wo nyina enti wan kai boni enti kwadwo papa ya me yema wo nyina wan kan na mase enam guase na adeda mase papa ya me yema wo ejuma me yema wo adoya me yema wo boni ayefo kwadwo wan kan me na mase enam guase eni nsema ene o kan fa me huni boni ayefo kayo kai de Boateng maye bia ma ene me yefon me tantan me ni pabonefo me da se pa wate. But ebusafo to get deeper into this issue you be say bisa say Obaba Chrissy na wanya ade and Pastor Love na wanya ade because Pastor Love wa Ghana or man ni own business as a matter of fact when you broken out no for 14 years ni in the 14 years there you say enchenche bia no e wa afe and him say at least within that year no Pastor Love was able to regain his consciousness and also he has moved on. Bon say Pastor Love video so no or chere shoe or chere watch or chere car or chere programs ahodo a oko Reverend Obofo Krayesi ne boyeni nyina no ye wu say Pastor Love ejina ho bia oye asefo mpanifo mo boama Obofo yetumedi ne fa sa initiation nyina mu. Now papa yi amani ne own business for all these years e ba ne saying e no be kasa ye because issue ni ba ya na mo say Pastor Love pankasa yi no ye sofo bono so kire mu say oye nipo ebusia o say oye nipa na o atinka na pressure na e cause no ahwe ni ya pressure be fa o amafo che say anka sembisa na fifi prat bisa no anka she can choose to ignore because wo current obema on na no he was with you there at the studio so you could just ignore but say Pastor Love why you be diama open ono watena pen wato ice cream diama open wafi wano pen ono wa yeniama pen Christian Love is here oluku fine o atemu na say wa ba town wa mbechia me woni wukunu aba town na mo bom nkomo na mo yema de a medin de ebemu sen anka obi bisa Obaba Christian sema amafo che sanka he should have chosen to just ignore ebisu che say Fifi Pratt and akofa asembo nyina aba because Fifi Pratt ni program no course wa obi okoso bia no o mani pa trending. I don't know how he does it but he will look for issues issues no they are bo obebua wo se wo bua wo odebe wo because the way Obaba Kraba kingdom wana Obaba efe ni kuna no e wa bonti wonim say Obaba fear ofe ni kuna no we e di asembe ba Fifi Pratt ye hwe han e ti se djuma we nyina ma ne course last minute Mama Pastor Love nya broken heart baka Fifi Pratt so no na da pa ni Pastor Love I don't know best had any no but ebusuya message so wa do kire beto abonte new how was the fact same we say Pastor Love the reaction you take here no was he right afi oba panso no question e bisa no any muaya or the buyer in the presence of his current husband no is it good or it's not good nafi subscribe page ni mi adomane so sira me upload bia so na 70 makara